Pop Ognjan je bio jedna tragična figura dugotrajnih i krvavih dinastičkih borbi u Srbiji 19. veka. Koliko negujemo kulturu sećanja kroz brigu o spomeničkom nasleđu, istraživali smo u serijalu emisija Spas od zaborava. Naš odnos prema ovakvoj vrsti kulture tokom vremena imao je negativne posljedice prouzrokujući devastaciju memorijala. Istorijska svest i nacionalni identitet jednog naroda ogledaju se u njihovom očuvanju. Sećanja na slavne i prelomne događaje iz prošlosti i njihove znane i neznane aktere deo su kulturno-istorijskog dobra. Zaborav briše sve. Naš je zadatak da to ne dozvolimo. Legenda o popu Ognjanu postala je mit. U vreme smene dinastija stradao je zbog reči. Ko je? Nepoznati potkazivač je nešto preneo. Šta? Srpski usud ili nesrećan slučaj? Ništa nije dokazano. Spomenik stoji i podsjeća. O popu Ognjanu se ne zna mnogo. Ono što se zna, zna se iz pisanja Vuka Stefanovića Karadžića, koji u svojim delima piše da je pop Ognjan u stvari bio jedan od pokretača drugog srpskog ustanka 1815. godine u našim krajevima. Naime, prema pisanju Vuka Karadžića, pop Ognjan je na jednoj njivi u okolini Ćuprije, okružen svetom, okružen narodom, pročitao pismo kneza Miloša u kome poziva narod da se digne na ustanak protiv Turaka, to je takozvani Takovski ustanak iz 1815. godine. Naredno pominjanje popa Ognjana pada otprilike u 30. godine 19. veka, gde se on pominje kao protojerej Ćuprijske crkve. Srbija je bila podeljena između Karađorđevića i Obrenovića. Posle Miloša Velikog, kad su došli Karađorđevići, u Srbiji je bilo nezadovoljstvo Karađorđevićima i pop Ognjan je bio jedan od inicijatora da se podigne ustanak i da se vrate Obrenovići koji su bili svrgnuti. Politička previranja u ondašnjoj Srbiji za vreme ustavobranitelja kulminirala su takozvanom Katanskom bunom s kraja 1844. godine, koja je otpočela u zapadnoj Srbiji, u okolini Šapca i Loznice, a koja je za cilj imala zbacivanje ustavobraniteljskog režima i kneza Aleksandra Karađorđevića i povratak na vlast Obrenovića. Upravo u to vreme došlo je do nemilih scena u Ćupriji, dakle krajem 1844. godine. Glavni akter tih događaja u Ćupriji bio je upravo pomenuti pop Ognjan, okružni ćuprijski proto. Šta se događa? Ustanak je ugušen i pop Ognjan je morao da plati svoje grehe i on je ubijen. Ubijen je na istom mestu gde se danas nalazi spomenik. Naime, prema pisanju savremenika, pop Ognjan je sedeo u jednoj mehani sa svojim prijateljima, u Ćupriji naravno, kojima je govorio kako je od nekog svog poznanika iz Beograda čuo da će 3 cara,
misleći na austrijskog, na ruskog i na turskog sultana, promeniti praviteljstvo u Srbiji, odnosno smeniti ustavobraniteljsku vlast i vratiti na vlast Obrenoviće. Uz to pop Ognjen je pomenuo da je čuo da će se u Srbiju vratiti knez Mihajlo sa 8.000 ruskih vojnika. Naravno, kada govorite tako u kafani, u mehani u ono vreme, normalno je da vas čuju i za drugim stolom. Tako je popa Ognjena čuo jedan nepismeni sluga ondašnji i prijavio ga policijskim vlastima. Ubrzo potom, na naređenje, na naredbu Tatar Bogdana, upravitelja ondašnjeg okruga, pop Ognjen biva uhapšen. Njemu se na teret, pored ovoga za što ga je sluga optužio, stavlja i to da je kupovao municiju, odnosno barut, pripremajući ustanak ili bunu protiv tadašnjeg režima ustavobranitelja. Pop Ognjen se branio na sudu da je barut zaista kupio od jednog kaluđera iz Manasije, ali za potrebe lova za svog sina. Međutim, sud nije uzeo u obzir ovaj Ognjanov iskaz. Na osnovu zakona o mironarušiteljima koji je donet godinu dana ranije, pre ovog događaja, dakle 1843. godine, Ćuprijski sud je popa Ognjana osudio na smrt, proglasivši ga izdajicom otečestva. 5. decembra 1844. godine pop Ognjan je sproveden na gubilište i streljan na putu između Ćuprije i Paraćina. U vreme Obrenovića, koji su došli posle Karađorđevića, građani varoši Ćuprija su bili zahvalni pop Ognjanu da bi Obrenoviće podstakli da misle na Ćupriju, a to je period 1899. godine, kad je Ćuprija dala i premijera. Znači, predsednik vlade Srbije je bio Ćupričanin. I tad je sazidan taj spomenik. On se nalazi na delu levo od puta Ćuprija-Paraćin, na izlazu iz Ćuprije. Ono što piše na spomeniku, ona slova se praktično više ne vide, slabo su čitljiva, ali je dovoljno jasno da se pročita da su građani varoši Ćuprije podigli taj spomenik. Ono što je važno da pomenem jeste da je spomenik podignut upravo u vreme građenja kulta, dinastičkog kulta, odnosno dinastije Obrenović. Tako da su svi oni podobni elementi za jačanje vlasti Obrenovića u ono vreme bili i tekako isticani. Tako je lik i delo popa Ognjena na neki način iskorišćeno kao jedan korak u jačanju tadašnjeg dinastičkog kulta. Naime, u ono vreme, 1899. godine, govorilo se o nekakvoj pop Ognjanovoj buni, o njegovom junaštvu, iako ništa od toga, možemo sa sigurnošću da kažemo, nije bilo istina. Pop Ognjen je bio samo jedna žrtva vremena i žrtva, da kažem, ondašnjeg sistema. Zašto je važno to? Možda je to urbana legenda, da je pop Ognjan uspeo sa ustankom, sedište Obrenovićeve administracije, možda bi bilo i Ćuprija,
možda bi Ćuprija imala neki status mnogo povlašćeniji nego sad što ga ima. Opet, 1903. godine, kad je došlo do promene dinastija, došli su Karađorđevići i tako je taj spomenik postao, da kažem, beznačajan i više se nije obraćala pažnja na njega. Naravno, posle Kraljevine Jugoslavije i ono vreme kasnije nije mnogo bilo važno tamo ko je Pop Ognjan i šta je i kako je. Ali u svakom slučaju da je to značajna ličnost za ćuprijsku istoriju 19. veka. Što se samog spomenika tiče, spomenik, kao što rekoh, je podignut 1899. godine, ali je samo nakon 8 godina bio oskrnavljen i porušen. U leto 1907. godine javnost u Srbiji, ne samo u Ćupriji, uznemirila je vest o varvarizmu, kako su na naslovnim stranama tada najčitanijih listova i najtiražnijih Politike i Pravde okarakterisali skrnavljenje spomenika Popu Ognjanu u Ćupriji, odnosno na putu između Ćuprije i Paraćina, gde su se autori tih redova pitali zbog čega bi se u vremenu kada se obnavljaju spomenici svim zaslužnim ličnostima bez, da kažem, razlike da li su Obrenovićevci ili Karađorđevićevci, spomenici podižu i obnavljaju, zašto se u Ćupriji jedan spomenik skrnavi i ruši. Mi do danas nemamo informacije ko je poručio, naredio ili porušio spomenik, ali znamo da je vrlo brzo, nakon svega nekoliko meseci, spomenik obnovljen i taj spomenik i dan danas stoji kao kraj putaš između Ćuprije i Paraćina. Pop Ognjan je nesumnjivo bio žrtva ne samo dinastičkog obračuna, jeste on bio Obrenovićevac po ubeđenju, ali nije bio neko ko će podizati ustanak. Čovjek je bio sveštenik po činu. Njegova priroda je bila takva da je gledao da sve reši miroljubivim putem, tako da nije on bio niti vođa ustanka kako su ga, ili vođa bune kako su ga prikazivali 1899, odnosno krajem 19. veka, niti je moglo da se govori o nekom njegovom junaštvu, jer to nije bilo istina. On je bio samo žrtva tog trenutnog režima i trenutnih događaja u Srbiji, odnosno tog vremena koje je bilo jako nesigurno, gde ste mogli da stradate za pogrešno protumačenu reč ili zbog, da kažem, netačne informacije, zbog potkazivanja koje je u ono vreme bilo zaista rašireno. Ti grobovi, stari, novi, oni sjaju svakom naraštaju. Kad se umlje u prošlost udubi, u tamnini da se ne izgubi. Kad se pustiš u davnine svete, u davnine i svete i klete, da ti miso puta ne pomete, to su vatre doglasnice, pružajuć se iz daljnjih eona u povorci onoj dugoj, dostavljajući jedna drugoj, strujom koja napred leti, težeć samo jednoj meti. Pa se tako svetli mlazi, pa se vide svetli trazi, jednog duha raznih doba, duha kome nema groba. Tu gde je sahranjen Pop Ognjan, gledajući prema Velikoj Moravi, nalazi se i staro ćuprijsko žirovničko groblje.
I danas se na tom mestu mogu naći ostaci starih ćuprijskih grobova. Do kraja 19. veka su Ćupričani sahranjivani na tom groblju. To je groblje koje je pripadalo selu Žirovnica. Kad su iz Žirovnice počeli da žive u Ćupriji, da stanuju, ljudi se nisu odrekli svog groblja. Naprotiv, oni su i dalje posećivali svoje mrtve, da li su to zadušnici ili neki drugi praznik, posećivali mrtve na tom groblju koje se danas nalazi pored reke Velike Morave, tamo gde je nasip koji ide od reke Crnice prema starom železničkom mostu. Interesantno je to, ne samo što je to groblje koje može da se locira, za razliku od nekih drugih starih groblja. Da li će i kad neko da uspe da nađe, znam da su pretraživali taj deo arheolozi, posebno nakon izgradnje nove pruge, nove trase, pruge Gilje-Paraćin. Ćuprija je nastala od 3 sela, Žirovnice, Mrčevca i Mućave. Pa Žirovnica i Vrapčani su bila 2 sela, jedno do drugog. Vrapčane je ukazom Miloša Velikog pripalo Paraćinu, a Žirovnica pripala Ćupriji. Tako da je Morava, menjajući korito, u suštini menjala i urbanizaciju ovog dela Pomoravlja. To je pre svega uticalo na neka sela. Ljudi ne znaju da je Mijatovac nekad bio na desnoj obali Velike Morave. Pa je posle jedne velike poplave prebačen na levu obalu i to su bile kuće ovamo bliže Gilju. Morava je mnogo uticala ne samo na izgled prirode, nego je uticala i na izgradnju sela i naselja i kuća. Zašto se malo zna o tim selima? Pa u to vreme, do pre 150 godina, 200 godina, kuće su bile od blata, pokrivene slamom. Tek je Miloš Veliki, kada je preselio Žirovnicu u Ćupriju, tek je on tad naredio da kuće ne smeju da budu pokrivane slamom, nego da mora da budu pokrivene crepom. To je opet zasluga jednog vladara koji je bio nepismen, a u stvari najpismeniji. Naše groblje nema takav izgled. Imamo onaj stari deo groblja, gde imamo kapele poznatih starih familija ćuprijskih i interesantno je da na tim spomenicima na starom delu groblja može da se čita istorija Ćuprije. Naše groblje nije samo pravoslavno groblje, da se razumemo. Ovde su živeli i katolici, živeli su i muslimani. Mi kad pričamo o turskom groblju, mi zaboravljamo da gde je današnja crkva, da je u blizini današnje crkve Ćuprijske, bila nekad džamija, a pored džamije je bilo tursko groblje. Opet, ako pričamo o grobljima, mi ne znamo gde su Rimljani sahranjivali svoje, a Horeu Margi je bio nekoliko vekova ovde. Gde je njihovo groblje? Izgradnjom šećerane, izgradnjom Senjskog rudnika, a Senjski rudnik je pripadao Ćupriji do pre pola veka praktično, mi imamo potrebu za sahranjivanjem i katolika i ljudi druge vere. Gde se oni sahranjuju? Imaju oni priliku da budu sahranjeni na način koji je odgovarajući njihovoj veri. Živelo je u Pomoravlju mnogo i Jevreja. Opet jevrejska groblja postoje evidentirana u Srbiji. Mi ovde u Pomoravlju nismo pravili tu razliku. Ako pričamo o starom ćuprijskom groblju, tamo postoji jedna piramida, betonska piramida sa kojoj je uklonjena tabla. Pa danas, niko ne zna, mene su konsultovali, pitali su me ljudi koji se bave tim iz državnog ovog zavoda. Zašto je ta betonska piramida napravljena? Da li je to bilo groblje vojničko, da li su tu bili ruski vojnici sahranjeni pa su posle njihove mošti prenesene u Jagodinu, u Kosturnicu u Jagodini? Ili je to bilo groblje nemačkih vojnika, ili je to bilo groblje
bugarskih vojnika koji su ovde bili u Prvom i u Drugom svetskom ratu. Ja ne znam odgovor na to pitanje. Bez obzira što sam pokušavao i mene su konsultovali, ja sam druge ljude pitao, ne znam.